Bueno, realment és simplement donar compte al ple de que s'ha fet l'informe dels serveis econòmics de l'interventor referent a aquest pla d'ajust. Recordar que és un pla que es va fer l'any 2012 a instàncies del Ministeri d'Hisenda per a poder demanar el préstec per a pagar el pla de pagament a proveïdors. L'informe de l'interventor diu que no està complint-se el pla d'ajustament com no s'ha complit en tots estos 3 anys, que és un pla de 10 anys i que per tant a poc a poc s'intentarà complir. No s'estan arribant als nivells d'ingressos que se marcaven en el pla i tampoc s'està arribant al nivell de reducció de despesa que se marcava en el pla. També un informe preceptiu per al tercer trimestre. En este se marca que l'Ajuntament a 30 de setembre pagava les factures a 18 en 96 dies, és a dir, des que entren les factures a l'Ajuntament fins que es paguen, la mitja és de 19 dies. S'ha baixat respecte al trimestre anterior. Simplemente anotar que este es un dato que corrobora lo que el Partido Popular ha defendido siempre, que las finanzas municipales gozan de buena salud, porque hay dos datos que así lo pueden avalar. En el presupuesto de este año ustedes anticipan 500.000 euros la deuda, señal de liquidez, y ahora mismo se está pagando a 18,96 días, señal de liquidez. Es una señal tajante de liquidez. Recordar como dato comparativo que cuando el Partido Popular llegó a este ayuntamiento, el plazo medio de pago a proveedores era de 270 días. Cuando nosotros nos marchamos, este trimestre ya es íntegramente del nuevo equipo. Cuando nosotros nos marchamos, creo recordar que estaba en 34 días. Es decir, se ha recorrido un camino muy largo, de 270 días a 34 y ahora a 19, a 18,96. Por lo tanto, creo que es un dato a valorar, a ponderar, a agradecer, porque todo lo que sea agilizar los pagos a cualquier empresa que trabaje con el ayuntamiento es una buena labor, y a corroborar que la salud de las finanzas, repito, es magnífica.